spokesperson akihai pu nili RA bangke silawar bielo lapen nili bilong bangke nili tum spokesperson akihai chumangkro lapen thu laichaning leng lapen nili tum ST Morchalong General Secretary akihai Rondit Kramsa penang tum pini press nang tuman antame kardom nang piglo si nilitum nang tum phan chuhanga bangelahan lo nang tum kado ida chini lo Karbi Anglong ajak dinkluipen kachisong 1986 aningkan pen piniani anta kritikri bonte bont sangsepin pen autonomous state pini Karbi Anglong araratu nang chisong bong wangbok labangso autonomous state alam the nang tum kado ida chini lo Karbi Anglong raratum ko ane kithi gijang ko ane kisung nang la bangso lam the pinianianta Karbi Anglong raratum anutinta aning arusi dola la pentu kaita autonomous state metu sig long poma la peno autonomous state long lutante Karbi Anglong ke chingthurpo la bangso non autonomous council ke dobom aja kong penchora bangke Karbi Anglong arara phag ki paching thurje phan pachetang labune lasi pachetang lab nai polotang te autonomous state bangke ditun longwek nang po wajak dingklu penil tum chisong bom sila bang solam patumi 6 parliamentary Difu parliamentary constituency IMP akehai Omor Singh Tiso patumi parliament along autonomous state alam alang li klardak peningidun lo labangso ningie bomahut India a prime minister home minister defense minister tumanta dolap nang tum kadu chini lo Bharatiya Janata Party parliament lo bang pharohini ra bang tikep do MP Lok Sabha lo la song bong pen kangi dun longe tungke bang troxy bet labangso bang troxy yang bong pen bangini tum sia tumi ninge dun longchot labangso ilituma MP Omor Singh Tiso kangi bomahut prime minister ta dolo home minister ta dolo la pentu ke defense minister atumta doiklo Narendra Modi ta dolo home minister ta dolo la pen Rajnath Singh ta dolo ta selang lituma thengno si ilitum IMP alang li klardak peningelo je Karbi Anglong aning arara ning ke hang autonomous state bangke nang pipleng pivek nang po article 244A labangso prime minister of home minister of hanta choropo polangli atumi dingelo lancho takali non ke bangji a session hut non puthot a session hora bangke president Drupadi Murmur alangli ponpe ki panung labangso alam ta alangli bangke ningi ponlo lasipini Bharatiya Janata Party sarkar bangdat pena bangke lanikan ke bangbong north east along kuti phoso se a tribal atum pinia bangke Bharatiya Janata Party aphan kachuru Bharatiya Janata Party sarkar pendet wangdet pena fia bangke penan kaching thora bangke theglong lo lasi congress aphanda pulo nangtumte charli tu nangtumte charli non je pini Bharatiya Janata Party nikan cap nikan crazy ki claim along labang solam ke nangtumte charli ponon puanta congress tum hananta nanglitumte hikhayanon pusi alangli utlo Assam along ta lasonda thaklo alangli north east kali Assam along antame alangli Assam along ta chingthur awar sai ki pi lapen pini peace and development ki do joine pini abangta Assam long ta misen isi a poribek dolopo alangli asolam ta pengi pono lapen thu kali lang akoi si bange 125 amendment bill constitution along non ponpo lang sila bangso ke pon hostami kado kawe MP parliament long ke duana MP phananta lang chiningri lo la so bill ke pon hot ke kado weta nang support du nang support du non Karbi Anglong rat kwanone kisung Karbi Anglong rat kwanone labangso ke palong dia phan kwane aprana mu chipi basi labangso abil ke wan hositame nang itu nang support du nang popu alangli kado ke house phanda chiningri lo lanchot kali
125 amendment bill along ajak ke lele dolang ajak isi hini ke tok pon pera dolang hol bangso alam setame ako government afan chungri cholo prime minister home minister chungri cholo hol hai alam an setame ke pon thuji fan setame alang yako chungri thulo kasi nilitum Karbi Anglong Bharatiya Janata Party is Karbi Anglong pe nilitum itum IMP Omor Singh Tisophan niltumalihin pen chorolo alang lilahe alam klardak pen parliament along ki ponthek parliament long kan yethek la pen MP doana phanta la bangso alam klardak pen ki pachini thekapot la pen thu kaddo kawe MP phanta chuningri si 125 amendment bill abangke nang support nei pula bangso kachuning report alang lipan ang churu parlo la songbong nilitum Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council alang li team atum pini Delhi sido lala alang litum a team alang litum anititro pen pini Omor Singh Tiso phansetame lam kani du nanji lam kosong sing ni du naima lahai bidi suri pen chenglop lahai kadowe kapin khadun alang litum karjab dun thip alang li karjab thip pen ajoine pini ilitum IMP sita sahos pen alang li klardak pen labang so ni dumong pot Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council alang li panda churolo lasi la somta khak yongsi ilitum a team banilitum a team ta yongsi parliament along la somta khak Karbi Anglong Autonomous Council a CM tame alang li tar jadun thiplo polotante ke bangji Karbi Anglong Autonomous Council ilitum autonomous state sitame longda prangpo la pen longwek ji pusi ningthi nilitum kado আচ্ছা যদি সিএলআর না জুতা এটা ফেয়ার জুলাই মানে তুমি অবশ্যই সুপাতে করে কিনে দিয়ে তোমরা মেশিন না পাতলে ফেক রং না আগে তুমি পাতলে ছোট করে কিনে সিতামি সিএলআর না হলা 8 শিডিউল না না প্রভিজন অফ সিস্টেম সে নিজে রহেদি আসি লাস্ট কথা বাহালা মিনিস্টার নিত্যানন্দ রায় না নিজে বাকে 8 শিডিউল আইটেম কার বেলাম 8 শিডিউল না পালো জি ফান্নাকে প্রভিজন অফ সিস্টেম সে কিনে আসি লাস্ট কথা বানায় কমপ্লিট each schedule bangke la bangke regional language Karbi alam sitame nonan bangke li tumta LP school pen ME school pen high school anke nonan bangke tumta include bom dam bom lo lasi ili tumta me aji ajak ding kloi pen si each schedule long Karbi alam the sitame Karbi alam tame piludunang po bangke li tumta demand on bom lo lasi UPDS a accord hut sitame la piludun lo KNLF accord MOS along sitame MOS 1 MOS 2 long sitame la so banke so dak pensio dak banke piludun lo la si central government na banke ilitum phan je each schedule banke ilitum phan nang PGA banke alang tum provision ave pokali nang litum chingwai non nang litum ang bong chingwai non athe ladaka banke 6 kene 8 schedule long banke nilitum banke language po banke English banke lake itum pithek the script English hai Roman script banke nilitum ke pithek the sitame Devanagari polotang te Hindi kali te nanglitum Assamese la hiniang bong yong si ando plote nanglitum chikroilo polotang te itum anytime any moment sitame la bang so lama banke nilitum kachingwai ponji phanta nitum ready la the accord along masikido MOS 1 long tado MOS 2 long sitado sitaili tumang bong la bang so chepakeng nong puta chepakeng long lelang chingwai long lelang ajo ni si h sidulong non puta me ludung long ledalo kan ini hala bagi sama lam ne senona kimia lam man kimia ne kisah gini dia lam lahno selam exact lam lahno माने हला स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट दांग जो सी ना माने दाके ऑप्शन हिंदी कचिंग में प्रोसेस लोग से दुला रीजनल पुलोते ना आसामी सेंदु नांग को पो नांग नेशनल पुले देवनागरी एंदु नांग को हला रोमान तु बांके रोमान स्क्रिप्ट के लके नन ला सोदिन नो का भी India long ke script awi mati lage script in lage just official of mane solam si pun solam itu mangke devanagari te ene kelas mis ene kilo mati ini roman script itu kan correct masih cuma option nang pilih hoda masih so bostu kan jelas roman script pada investment kita Roman script bangke bang India sarkar nang pudak government masih nang pudak je Roman script ke nitu nang pitek the Roman script ke nok tawe India long ke
India longke lage official language mane communication of hansi la bangke national language kalimate lage official language mani communication panchak sita national language long bangke hodake English poke ave hodake Hindi dopo Tamil dopo Marathi dopo Assamese dopo Manipuri dopo Gorkha dopo Boro dopo lason mate script bolte lase itu bangke roman script na roman script ni long ni dato Kacing mai proses lo sudah dulu. la bangke kaching wai a process ong sidolo chingwai bong lo la bangka la so ke palong ji phandan dili tum bori dun bong le setame bang option nang pithu bangke lalo je la roman script pena bhaire nang tum jong si devanigri yang lo plotang te ba assamese yang lo plotang te lage joy kepo মানে স্ক্রিপ্ট বাংকে ইন্ডিয়ান স্ক্রিপ্ট নকো গভর্নমেন্ট পলিসি বাংকে এব্রড কান্ট্রি স্ক্রিপ্ট কে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাংকে প্রিপে দেখতে পলিসি লো লগে দিস পলিসি অফ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া Kacing mai proses masih dulu. চিংবা লং সেটো ইট ইজ আন্ডার প্রসেস লাগে মানে বিটুইন গভর্নমেন্ট এন্ড আস আসল চিকরা হতে লাগে বাং গভর্নমেন্ট সে ডিসাইড